الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمة خينيا، رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح خيستي بني الإسلام على 50 جدوبة. أمنتان إسلامات وشن رجارمتي يجي شنان الرام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رقابه دا بيتي وقوم سيتي ربي توكي كمالي كهك أن قبر مدكي دا في سمي خيسين جرو يتي رقابه دا. رقابه يجو وان إجانا غرتي ذاك رقابات أقنا ما إجاوا أرقوتي رقابه يجو رمتغي. لما فا إقام الصلاة صلاة لالكني بقويا خيست أقاتا ربي نتي صلاة أجيبي أقاتا إرقما ربي نتي صلاة صدفا وإيتاء الزكاة خنجو لوان ربي سيخن نرى أفرفا وصوم رمضان أمتا راجئتك صومنودا أمتا خيسا جئتك صومنودا نما ربين دنديتي إساف كان صومنودا. أما قا أمتا خينيا صومناف ويا سقل أقنماتو أفيتا كاويا خلنماتو أفاتا كاسقل ما يفقدن جدو. wanni takka takka osoo niifi hin dhufne duratti qophaa'uu fi barbaachisaa. Maaliin qophooyta beekta? Ramadaana kana akkamitti qeeballaa waan jedhamu. Ramadaana soomana Ramadaanaa kana akkamitti qeeballaa. Amma gorsi Ramadaanaa maashaa Allah tabaarakallah yeroo hedduu ulamaan keenya rabbiin gadaa isaanii haa qabalu. Du'aanni keenya horii da'awaa godhuus hoggaa soomanni dhiyaate hunda akka gaarii waa'ee Ramadaanaa irraa dubbatan namoota. Maal teeree ammaan tana deebi'ee odoonii fi barsiisuun ta'in yaadachiisuudha ta'e duuba. Nuti isarraa ifiitti yaan eegalee isiniis wal yaadachiisu waan jedhamu gartee ammaan tana. Wal yaadachiisuudha. Waa'ee Ramadaana akkamitti qeeballa waan jedhamu. Ummata keenya rabbiin olaane quraana keessatti أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقنجا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا يا أيها الذين آمنوا يا ورتوكيكم ما خيت أمنتن يا ورتوكيكم ما خيت قوم ستن يا أيها الذين آمنوا جاء مغنى برا مدرسة ميمي عبد الله بن مسعود ربي نقاني في يا أيها الذين آمنوا جاء أكغارتك أما قلبيتي أزدي سيدي قرخي بخغوريتي تغيفت روجي وهما لما دبچو دا ديما وهما لما دبچو ديما أكغارتي قرر صدركا خني فيتي تغيفت روجي لميني تكتا درات وان غاري وان بريدو الدنيا رسفيدو آخرة سفيدو تكتي سياجة ديما وان غاري وان بريدو الدنيا رتي سفيدو في آخرة سفيدو تكتي سياجة ديما تك تلمدا وان حمتو وان فقدتو الدنيا رسيتي كيسيتي آخرة عذاب سينيت الرئيس الأوركو لا ديما تام سلامين كان في كيسا قبوغا يا أيها الذين آمنوا جودي أكغارتي صدركا خني فيتي قاما قلبي دان دغي فدو جاء دوبا. أما مالك ديم وهيتنو أجاجو دا ديم وهنو أجاجو ديم وان بريدو تكت وان soomana udaan duratti ilmi namaa kun maal godhuu qaba waan jedhamuun nu ajaju laatiin. Yaa ayyuhal ladhiina aamanu yaa warra tokkichummaa kiyyatti amanta. Bar yaa obboleeyyan kiyyamma yaa Muhammad amma namni yaa Muhammad namni naan jeebi. Yaa amma keenya namni naan jee laala wal qixaa miti duuba. Yaa salaam. Yaa salaam. Laala amma
gorsa reemuun tana jenne san keessatti abbaa mana keetii abalu jettee yaamuufi yaa abalu kiyya jettee hoggaa yaamte laa hawla walaa quwwata bar wal qixaa miti jaalaltii laal qalbii tana kana dhaa hagootee bar seentee bar amma abalu jettee nama yaamu yaa abalu teenya yoo jette Allah Allah keeysan ba keeyin beeku aboo namni kun dhugumaan na jaalate jee qalbiin isaa laal baxalaq taate namni kun dhiirti konfoleessi badduun akkaataa itti dhalaa miskiina tana itti galaafattu irra guddoon jecha akkanaa kana jecha fokkotaa akkanaa jechi gama tokkoon bareedaa ta'e gama kaaniin fokkotaa ta'e haraami yoo fayyadamte waan fokkottuun waan halaaliif fayyadamnaan akkaan jecha bareedaadha ture. Yaa bareedduuti ija jalaal akkanuma lafaa kee mee afachoo mee halaaluu isaan taane eessa baasaatii fideeti yaa bareedduuti ija qalbiisii butuu deema laal ni beeka konfoleessii badaan waan akkanaa jechi kanaa karaa haraamitti yoo fayyadamte rabbitti si gaafata amma jaartii teetii fi nama gartee kabajaa qabduuf yaa abaluu keenya jechuun waan bareedaa tokko ta'eeti argama duuba. Yaa ayyuhal ladhiina aamanu yaa warra tokkichummaa kiyyatti amantan kutiba dirqama godhame waajiba godhame alaykum isinirratti eenyu isinirratti isin ummata muslimaa irratti assiyaamu soomanni soomana كما كتب أكما درقم قدمت على الذين إسانوا من قبلكم إسنين در دبرا إسنين در دبرا أكما درقم قدمت ما لفين درقم إسنين رقو يجي بيتني لالا حكما قدو ما بقتنا الدبت واننين صومنا كان درقم إسنين رقو لعلكم إسنيف كجيلما تاك لعلكم تقعد حقيقة إسنيف أرقمون تتقون صدار ربي توقيك صداكون إسنيف قجيلما يو صومنا خنا رقان صومنت نعم يا أمتا خيني ورمونا قيتو لغيساني مقمايسي ورمو كمبر أنا مدورة سينيميتين دوري أكا غارت أمالي سينيميني ما لغي بدا مقمايسي ورمو نتكاتا قرانا في حديث را دليلا قبل أمتا خي تون حيوما ربين ورمو داخن تون قنا ربين ورمو داخن ودور مفارسو رانجل من قد دور والرواية الميلاتي في الشريعة داهم بيد مخمايسي سا مخماسني لفخايا شفتنه قرآن في حديث مرة دليل أب نمني يوقف مليه مخمايسي دو قلال يوقف مليه أتالو يو أتالي مليه أبو جادوب نمني كذا كم يوقف نياتا أددا نياتي وانا أددا وقا نياتي أتالي لا لما كان يفيون لا إيش أتالي كان وان بدي أددا تلوندو Ogaa utaalee wanna jejjee osuma utaaluuti oduma kana iyyuu shirki gaatee qaamilli lafatti cabe usee taa'ee jechuun gosti. Namni ogaa nyaatee quufe maal ta'a badii adda addaa dalaguu fedhatu. Nyaata xiqqeessuunoo nyaata guutumatti gonkumaa nyaachuu dhabuunoo waan silaaniin dalaga jettu sanuu dalaguu akka hin dandeenye si godhe qaacaamsi godhe. Abbaan fedhe beelatti ogaa jiru. Zinaan maniin dalaga yoo je qaamnummaan isaa quruun ajajamamu hin jirtu illaa nyaata akka nyaatee jiru qaamni isaa irra du'ee jira eessaa achi deemee waan takka dalagaa nyaatee ogaa nyaatee quufee wannatee nyaata adda addaa ogaa nyaatee ka'ee gammoo waa barbaadutti himimsee lakkala wannaatti tanaaf soomanuun kun sababaa sodaa rabbii dhiiroo akkamii sodaa rabbii sababaa namaa taatiidha amma dubbiin bakka tana jira. Namni yoo nyaata kana dhiise guutumattu akkami sodaa rabbiidhaaf kataadha. Yaa ummata keenya kana ergamaa rabbiitiitu addaan nu baasa. Ilmi namaa laal nyaata xiqqeessuun faxinummaa addaan namaa kan ni tiiyye namni tokko nama ajaa'ibaa nama waa laalu. Faxinummaa addaa namni nyaata xiqqeesse hedduu faxina. Namni nyaata xiqqeesse hedduu nama sablaadha. Namni nyaata xiqqeesse waa hunda rabbi sodaachuu keessatti akkaan itti dhiyoodha. Tanaaf ergamaan rabbi amma hadiisa riyaadu saaliina keessa ummata keenya baaba nyaata xiqqeessuu ja'amuutiitu jira nyaata kakkaa ergamaan rabbi kanuma nyaanninis jiru nyaatee garaa guuttatee takkaa odoo hin quufin addunyaa kan gubbaarraa deeme jira hadiisa baaba guutu. Saabaan isaati akkasuma. Illaa nyaata xiqqeessuu kana keessa waa hedduudha jira.
حكمة هدولاتي تجرى dilli dhukkubni akkana nama fixu kun maal akkamitti namni kun iddoo kana dhuma jennaan namni tokko nama warra gartee doktooraa kana idkhaalu xacaami ala xacaami jedhe nyaata gubbaarraa nyaachuudhaatiitu akkanatti ilma namaa kana hunda ramiim godhee fixee qabrii tana odoo warra qabrii kana gubbaarra jiru jelaan qabrii keessa ciisu kana gubbaarra dheeytanii yaa ummata qabrii kana keessa ciisu maaltu akkanatti isin fixee qabrii tana keessa isin ciibsa jettee odoo gaafatte odoo lafaa ka'anii jedhe deebisaan isaan isinii kannan nyaata gubbaarraa nyaachuudhaatiitu hi akkana nu fixee qabrii tana keessa nu ciibsaa jaanjisna akkana jaanje namni tokko maal jebeetanii nama doktora gartee ummata faranjiidhaa kana hadiisa rasuula keenyaa dhage waa kitaaba arku waa gartee ogaanii fi namni wanna godhu arku akkaataatti artu hadiisa maal jedhe rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaami ilma namaa kana jedhe nyaata marraa lama kana fudhatu takka marraa sadii fudhatu qoftiiru ni giyaaf geessilaa nyaatarra ni giyaafi ammoo lakkii laabudda nyaachuun qaba yoo kajuu taate garaa isaa kana bakka sadiitti addaanaa qoodu hiige rasuulli bakka takka qiyaasumatti nyaata qofaatti nyaatu jedhe takka bakka lamataa qilleensa baa lakkisuu jedhe lama sadaffaa bishaaniif haadhiisuu hadiisa kana namtichi faranjiidhaa kun dhaga'ee maal jebeeytanii waan ajaa'iba odoo ilmi namaa kun je guutumattu akka waliigalaatti wanni ilma namaa ta'e kun hadiisa Profeesar Muhammad je'e kanatti osoo dalaganii farmaasiin addunyaa irratti akkana heddummaatteetuun akkuma jirutti waan gurgurtu dawaa waan gurgurtu dhabdeeti ulaa cufattee ol deebitee firaatee isii jedhe farmaasiin amma tarkaanfiirra jirtu tun yaa ummata keenya tarkaanfiirra yoo tarkaanfatte xiqqoo malee tarkaanfii takkatti hoggaa tarkaanfattee lamata hoggaa tarkaanfattee farmaasii jira Allah aboo keessaafuu magaalaa teenya tanaan hin beeku addunyaa birooti baru waa farmaasiidhaa miti ammaas namni kun farmaasii fi suppermaarkeetii akka tokko ni beeytaniimi wanni khasaaraan qabne maali jennaan farmaasiidha mana qaqqaalii fooqii jala wanni kireeffataa farmaasii isa ummata kana akkamii baasan jedhe wanni tun akkamii baaftee as jala kireeffatayya illaan dawaa qarshii silaa 50 gurguruu qabdu qarshii 100 yoo jettees dawaadha higa dawaadha numa gurgurtee numa bitatte fayyaaf deemtaami fayyaan idaa maallaqaan hun bitamtu hayti yoo harkatte odoo hadiisa nabi Muhammad kana dalaganii wallahi silaa farmaasiin akkuma jiru cufamtii jee barnamichi kun barna ummata nasaaraa kana maaliif jennaan edaan aslii dhukkubaa bakkitti nama kaatu nyaata odoo quuftee jirtu nyaata san gubbaarraan deebitee nyaachuu keessaafuu biyya teenya ta Afrikaadhaa tana fa'a wanni nama kana fixeera miim godhee daaraa godhee kana asliin dhukkubaa achirraa kaatiya mee nama gartee gisee nyaata nyaatu nyaata bareedaa khafiifa nyaata qochumaadhatti hin ulfan ka hoggaa nyaate maas nyaata kana hin quufne laala yaaruma takka numan dulloomu faranjii tana maaltu kana dulluma dhorka beeytani mee laala takka ta duraati nyaanni si nyaatu nyaata khafiifa nyaatti nyaata umriidhaa hojii deemu nyaatte maasis ummata kana rabbiin beekumsa addunyaani kanneefiifa nyaata umrii isaaniiti hojii deemu nyaata khafiifa nyaatti yaadaas hin qaban kaasanirraan qilleensi isaanii qulqulluudha umriin isaanii yoo laalte amata 80 akkana faranjii tokkotu amata 12 dura jaashwaa janiini as magaalaa tana ture magaalaa Finfinnee tana ture Jaapaanii inni asliin isaa Ameerikaa dhammu akkanuma jee aboomee micayyootii takkaatiitu fayyaa hin qabneetiiti nafaa dhukkuba xiqqootti du'aa itti naa godhaadhaa jee namichi san nama ajaa'ibaati amantiin isaa kanuma Prootestaantii beentee tanaati soomanni kun hoggaa dhufees ijoollee teenya tanaa wajjin soomana akkana jee inni waa'ee qonnaa kana ijoollee babarsiisa soomanni hoggaa dhufe wajjin soomana ijoollee tana haaluma namichi san qabu ni ajaa'iba umriin isaa amata 85 mookkan jabaadha akkasuma wajjin micayyootii takkaa fayyaa hin qabne du'aa itti nuu godhaadhaa jee umriin sii akkami jennaan xiqqashoodha nuun jee umriin sii xiqqashoodha hoggaa jiru kana nuti gaa umrii ijoolleen xiqqashoo jechuun ijoollee dubaraa umriin sii amata 15 yookaan amata 16 akkanaaf hin himma nuti haaya bareedaadha amata meeqaa jenneen xiqqashoodhaa barjeemma dur meeqa amata 45 hin jiru way ajaa'iba hay
انت لما تفرت مشان تقولا ايه تقولا بر اما قبيتين يتين تلتي اما تفرت مشاني وبلين قي هاتكم مالي بر لا داب دي بر انجرو انا بيتين يرا قد اما تفرت مشان غنيان لا داب اما تفرت مي الا لما نفرت مشان بيانا ما تيدان نورمالو ميدان عمري ساري دانا ما تصديت مشان سغلت ما كان رغدان ساري سيغلت تناف حكمان قدون اسكيس جرتو اودوني في علمنا ما خوني ربي سومنا خنا ونمان قرا غديفو ونمان قرا غديفو فيا علمنا ما خنا اما دكتورن هدوري رد قبني جيران علمنا ما يو سومني فيا قامسا خنا غوتو خيسا فيا اركتوان جمو دكتورن فرجي كنت فترتو ليغن nuti soomana wanni soomannuuf ibaadaadhaaf soomanna rabbii waajiba nurra godheef isaan waa'ee duniyaa tanaa wal qabsiisanii soomana namni soomane fayyaa guutuudha harkataa jedhanii warra fayyaadhaaf jecha soomanuu jira ummata keenya dhageeffadha dhugaan isinima wallaahi wabillahi fayyaa barbaaduudhaaf jecha nama fayyaa barbaaduuf jecha soomanuu jira nuti ibaadaaf soomanna isaan fayyaadhaaf jecha hikmaan rabbiin karaa godheef tana laala ummata keenya bar amantaan islaamaatu amantaa ajaa'ibaati wallaahi wabillahi wanniniin dirqama soomana kana isinirra godheef akkana sodaatanii fi yije ummata keenya gabaabdumatti duuba soomana kana mee akkamitti qeeballaa waan ja'amurraa yoonii fi waan takka takka isin yaadachiise ummata keenya soomana akkaataan itti qeebalan manaas tolfachuun barbaachisaadha dhoorkaa miti mana qalama godhachuun meeshaa dudullatti duraan jirtu firaa jijjiiruun nyaata waan soomana keessa jiru gartee qopheeffachuun akka rabbiin si kennetti qopheeffachuun maa dhoorkaan qabdu dhoorkaa miti ammoo san hundarra maaliin soomana qeebalan beeytanii soomana wanni qeebalaniin qalbii qulqulluu rabbii tokkicha dilii amata kana hunda keessa dalayde araarama rabbii tokkicha kadhachuu nama gartee walitti aarteen saahiban kee walii aartee waliin mufattee yoo jiraat itti bilbiltee yaa saahibtittiiti yaa obboleettiiti akkanatti arrabaa fi ilkeen waluma dhooyti akkanatti zannii waliin bannee jirra yaa boo dhiifama rabbii kanaa godhe anis rabbii kee dhiifama sii godhe jettee dhiifama gaafachuu rabbii kee dura dhiifama gaafachuu araarama rabbii kee godhachuu gaafattee qalbii qulqulluu bareedduu tanaan ramadaana akkasi qaamaa qalbiidhaan ulaan rabbaatee akka nama keessummaa dhufu jirtu hoggaa keessummaan jajjabduun hoggaas dhufte ni beektan akkatti qeebaltan keessaaf namni biyya teenyaa kun Ameerikaarraa keessummaan dhufte yoo jaan nyaata isaan godhan akkaataatti qeebalan sa'a meeqaan tamdiree xayyaaraa keessa ta'anii akkasitti qeebalan keessummaan rabbii guddoon ta dhufu jirtu tunis akkaataa sana qeebalamte duuba maaliif jennaan soomannee laanta kaaraga siibaa yookaan ragaadha si rabbaa tanaaf ummata keenya soomana akkaataan itti qeebalan waa hunda dura rabbii fi araarama gaafatanii istighfaara dummeeysanii eegasii nama gartee wallolaniin kazanni wali badanii yoo jiraat itti bilbilanii bakka jirutti dhiifama gaafatanii akkasitti soomana qalbii takkaan akkasitti lafaa fuudhanii akkaataan gabaabdutti soomanatti qeebalan hangana insha allahu waan soomana balleeysu waajibaata soomana keessa maal dalaguu qabna quraana qara'uun fadilii hangam qabdi waan akkana waan qabdu waan soomana keessa dalaguun qabdu cufaa'u waan soomana keessa dalagamuu qabu hunda yoo rabbi insha Allah boruuraa eegalee daqiiqaa gaggabaabaa tokko eega darsii qaraanii booda yoo rabbi insha Allah waliif dabarsina waan dhageeffataniif hedduu galatoomaadha asumarra dhaamna assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu